Iji ni Wero TV. Wamba bwandethia na mpithugiro cia maitha ndi bitwikite kironda kuji muno miankene ya kaunti ya Meru na kaunti muturi ya Ng'ombe na kinyantu bethirite baito turo bona ndethia kathumba cigithira yita na maitha atongere bo Meru kiume githiru ni batrimanite na minister wa karibu ndene na wathani bo matura na nyuma yau ni bekiro wirane bo operation kwithire kibwithu kenda ng'ombe cithira cichoku no karibu thira bwicokanirwa ende ntuko inkai munini wa rais nona akinyere ntere cia limoro tiane na kuo wengwa na atirwe ngwe ya kurwana na maitha bana kuo ntubo bugethira bwikinya muthia ende utubo bukonekana tayari utino burethira bwikinya no kukiure kinene kikiurwa matali ye kuya kujukwa kendo tira wamba bona kinyampithukire ni cikwithira cikinya muthia utukboru ari ndina minority Linda ni umo atongeria barabara kiri muchemanyo na minister wa karia bondene agethe turi bibio ngo bethira bakari ni matali kura yukumu wankethai na ndina chiko matili mutongeria ndene account ya Meru na umite muno nteire ciembe kwina wamba bo agethe tutariria kithira kwina operation kinye murethere kinya nauka na kuritha kuri karibu rethira bukilikithwara ni abatu kulukira 23578 number to SMS through live kuri YouTube through live kuri Facebook na kithira nkithoma tumiri ciaku ora tuite na mbere na mubango yo karibuni sana. Now, I'm a bit na minority lontugo wari muchemanione last week at least utwe updates imbibo arededie na imbibira kinyanirwo mwankathai. Thank you bwana ndwe mbere buru kanke thia Meru bonde na rabare barabatu Elite TV ne na ngochokere nkatho ntuboto akanya na pia nkwenda kwira kinya Meru baraba payeri ng'ombe ciao baraba kwi antu baba kwita through incidences ucho amba ng'ombe kinyabo mbere pole sana bwana ndo andi itware kwa CS Mulkomen tware po governor MPs na leadership ya assembly na tueta itware issues of course itware issues uchi amba titre na brantu batu bakunyelo baraba kuyo ng'ombe na antu bakhorawa na toleza Mulkomen na atoira na ombeta kuthiria nini na uko Marakwet na ombeta kuthiria banditry na uko Marakwet na tomoira mantu yara tuenda specifically ituenda operation ituenda compensation and of course security antu batu bakarwa mantu ya kwithukiro imaitha lakini Mulkomen na were before compensation kambera tuamba turiiri wampa ng'ombe. Number 2 issue ya operation ituetikaniri operation but now na rediona ni akwe na levels cho operation like operation ni mweti operation ile omba kuthithwa at now the operation ni intense no mantu pole endo enda muthima ndona kenda kuthibiti wamba ng'ombe ba bothibito through kona ni government is there security is there surveillance you na tore within 72 hours ikethire kuthithwa operation na ibonto bana ndwandi 72 hours chakulogera kuma Friday I mean Saturday chakulogera ndo tware na Tuesday na ile okuloka pando wamba ng'ombe no bukwendelea oro indirect issues cho wamba ng'ombe echo otuko kwa antu bayiro ng'ombe 37 oro otuko I mean mbaracho otuko ng'ombe 37 echo otuko ng'ombe 27 so antu beto no bakuiwa na fine na rethi na bathama ba Rwanda rura beta the other side of Rwanda na arakwita wakina so kona ni antu barenda kuinga antu Rwanda na amo agutiko tiba ino antu baka place bakona akathirikari tu bathe of course no habakaruka so wamba ibuita operation itathi na bonto ndare nkawa bana Edward ke operation de kadidwa to operation no ingira harika
2019 irakareketo ngora twi na tembea ari Isiolo county commissioner na athiru na antu bari wa ng'ombe chiao na CS Murkomen na ure operation ire ambia bo Isiolo. I don't know ire ambia Isiolo ithithwe, so we are still waiting to sure kadha abandu no ekubangirwa kana ethirete kubangirwa, but so far uti yakarika na amba ba ng'ombe no abakondelea kuya ng'ombe na antu betu no abakondelea kwangaika na antu bakiri athina ibo tukwa na nya to kuthithwa theka thithwa ithithwa ria turi ya ng'ombe chietu atuchokeria ng'ombe chietu. Okay, mantli no dirite ori nturene utiro tita nturene no kume mantra yonde ya kuendelea mwaka thai. Professor Kindiki Deputy President na aritiania demoro na uwa na atiro ngui ya korona maitha na maitha aya tithira ya kinyamiru ringi, so kiurekere kenene atiri antu ba kaba utsindana kiri kuona nu kwari meario na tu kubuithia operation kana nu kuongela karia kiri meanka ya county ya Meru na county ria ithiulunkite Meru. Tambei mbere nkethia Meru na ubura antu ibakuite askari na raia nyabatu pole ke family enda thikiritie Kindiki yake ari antu kwa lemoro tukwari tiania aure manto ya na rirari deputy president na nganga rirari waziri wa interior na nganga netayo aya kinyethia anto awathai atemurema no ntu waziri o sala ni deputy president wa Kenya, so watirwe lakini mutembebi otoriaria Murkomen etanjirera kawa kathi operation mheshimiwa kwa aberete thirwaire andito tukumenya ndito ne mputho niriku yocho kinto bianto Kindiki kuwa ntukweu kuma ntukweu wire na tiro manto yo antu ibeyo mheshimiwa kwira na kinyethra kutireyo muno ko ti ng'ombe cino iboyere iraringiro ciathira na iratiere cendo bakena, so otebio bamia kuya otetiere uboya Samburu baboyete na turugana babatanirite ku twenda muno Kindiki na Murkomen batwire uma mutembe inde in support thirikari no nto de muthia tionga bana na ngabana ni support o thirikari igi, lakini mutembe ara twitira kwirore akinya twacibora tukera antu betu kinya iria kuthetera thirikari ukaremwa ndonere Murkomen tukuenge inyumerwe weta wa Senate ikathuri etete statement we manto ya security lakini ndaria re muno Murkomen awire kinya yonto operation ite guthithika yonto eturo kanza kakure Meru basirikiana na Thamburu kuya ndorie ri kinya aketho kwi mu Meru osirikiana mu Thamburu na ng'ombe Thamburu ire oteshie Meru biento bena bibata ikomia no wiya kana ni ntobio bira bichoke, so kinya kiuria nyamengera yoritwe etangwiririe cause na changanyira antu na kwari orongo bubingi kwikira itumi bira kurongwa itumi bira biotuma batikarithi operation bura mheshimiwa kwari operation na thithi 2019 na ibo antu bare bekuyo ng'ombe o miaka ele but operation we kuthithwa antu bachogerwo ng'ombe cio mutebetika tu wa operation ni thithi Thamburu chuno ng'ombe cio gaturukana chuno ng'ombe cio ing'ombe cia Meru na ikominyu aikuire iso tu wasiete yerwe iritwe ene bachogerwo ng'ombe cio, so baturi Murkomen akuanga kaka thithi ampala mutembi antu barabari turi antu beto bare asashi na kone ingise Samburu bagenda sinyamira ibo wibo na ng'ombe na kona alame ene ngania lakini utina inye koya yeira ite cia muthia ng'ombe 160 cia James ngo kama tamira ya Lamu. Imagine muntu mutembi arithite ng'ombe ciake ng'ombe imwe 160 igaita ntuku imwe ciaitere mukinyo uyu athiatwa cethano chibu chabusibu na kuruba ntura na bo bachokia ng'ombe u begwa bachokia ng'ombe utikinya ng'ombe imwe choka na ibatala ni mwana ngania we nacio imbibira cia thirikari yete wata family kwena chibu kachibu nya korea gwato areta ndo abeire ng'ombe
minya Meru tu operation tu wabeta bachuno ng'ombe cietu ire irikuo kusitamburu batenda cia ng'ombe Mutembei beta bakanjiria kurithia so twenda kindi kitu atika wente tunakanywaki twenda kuona mathithio na Murkomen I think abunge beto ba Meru baburi kwithwa be serious ukakwithwa na bere mathaa 72 yathira antu batiburi ucethro wana iba aburi utura baka make statement watwere mathaa 72 ya kuthira yokinya 140 144 na unto ende ntuko nimbige ila kumantuko ure mathaa 72 yatithira itubwiri kwirwa umake katuti na haki kwithwa twina ng'ombe kana kuri antu bao yacia bange beta cienjere yanje ko kwatuka ni akiobo ng'ombe yakatubaritharia Mutembei baetera ng'ombe ikarithu ikanura bakoya baeta acio so mantu iyo kubwithika kinya baratu tukuthetera thirikari ye kwintuko yakinya Mutembei twacimbi tukua irore yayo na ntuko yakinya na yo bakwende kinya yakinya bagukaba antu bara changerie lakini endere koko tuika kende kya kwe utwera nowe na inya ke waziri usalama utinto bigaiywa kiomyo kubi kuiywa antu batevikinya baraba askari baraba oro batera thiko ende Mutembei kinyokira antu mantu yamwe meibo ba Murkomen na kende ke ibo bakurithinya baraba ya athiatibo kuno nyethera ni abunge bau bareta okethera biranto bokle muno baroto ya kura tu tam ng'ombe cietu ni retero tuko ng'ombe ni retere oro kinyoka ukathia ta clip ira cie wero cionthe ibwantu bakuwa uraba inyele tu so betera tu ntukwere kinya batona obawira nya me muthaya yora andu ikuria very true na ntuko ya kinya yo barea bakya kuona gato tu no baya kusikwera kinya nya batu tungana abo bakuwa ubange bakuwa no tibonge tomba kwethia imbibi kwiria na tinto biteori kwena chibo bodisiolo kwena machibo ye Samburu kwena ndio kuo kinya thora chibo no ntore umuthamburu othamburu enge kwena ndio ni mwande kwa thirikari kwena DC kwena intelligence kwena polisi kwena OCS kwena mauspindi kwena askari ba GSU imbibi kwiria manyate usieta ng'ombe cia antu cioyo na Murungu reo mbere nthi na yanete antu na intobio ng'ombe cia Meru ticio cia Thamburu ng'ombe cia Borona ticio cia Meru so ng'ombe cia Meru i Thamburu iciye wire cia Meru ora nyona Muthamburu na Mumeru kamomia nya ng'ombe cia Meru na cia Thamburu timwe itebwanene cia Meru na cia Borona timwe embi tuma kwithora kwina Borona na ng'ombe Mumeru na ategwa nao ria thoko nere korere ibi to Muthamburu na ng'ombe Mumeru na ategwa thoko nere korere Mutembei wow mushimu idile babu bure atongeia menya Ameru babu la umabonene because babu bugwa access thirikari boeta bukayo mawira ni thirikari boya gotuka mawira na boya waya taingwa babu in future bugaya kwira antu ingwere kubarita bugwa bakanya gotongeria bona ndo ati ntegwanda uwa batu ibo bure utongerie na ibo ari mujema nione onbera ndi utongorie na arande nonto nkubwete what I was elected to do lakini ndombera batu anga mata failures ye na the elected leader no muntu aina responsibility yake na ngwekera burita kurita na bonto bwana ndo ndi onbarakia uma na nkona antu baginyelwe lazima nture mbue na indawire ke news chaweru oro indawire ndawa kutena maana thirikari yana so many promises itena maana and I came to realize oro kona menya tegwende bedreta so much in can engage the national government no do that to ina issues cha county na amanto atwaria ya county ndo cha county lakini the moment rira that kana na issue to whether to can engage national government mara to ito state house mara to ito Karen mara to ito wherever for example ya returare na kwa CS Murkomen tueta tukewa promises na tukewa manto ya karika na oni I always become impatient kana inde mwa etera so much awetha mtu awira kunenkera kintu antu atura kwirite for long kabanya gwira ate kunenkera
rimoka ibanga psychologically no twende oheto bangwa me onto kona nya tongore batu baina thine kwa tutam ikwetha bareta bagero mantu yakarema lakini bana ndwa ninkiuga atiri batu as leadership Meru na imbueta not once not twice itobureta kuwatanira tukare na sauti imwe tukenda community yetu na tukenda antu betu nondo otherwise tukara kwenda antu betu tukaile interest yetu kana tukenda any other person for example ruare tuende kindiki saindi ya Burambo mpaka kwenda Meru kana mbende William Ruto kologi ya Burambo mpaka kwenda Meru then it means antu bako baraba mpere kanya antu baraba kandi sandifanti nondo te mutongori this particular time te mutongori nge bakona okuhea their interest eto mimi banendo ndibyo tumambuo communities ire chu tuya bando atongoria bo ibetha bare alert bairende kuthetera antu bao na byo tumambuo bantu for example endera tosukuma kendeke so interior tosukuma mando ya operation itonera atongoria ba Isiolo na bamama Samburu baetura kuromba thirikari netere etikaboide operation no ndeba komere boide tu previously bora boiderie boranto bora ngombe che kuruira chokaru anto ba Meru so bawa etereni torite ngambe chenu toburetere then ngaijure gore nkauri atiri ne tonto mutongoria kurwama to for example mwamba weta akuia agweya Meru county otonya Meru county why onde mwanda idile ndaiko mwamba na etochowa kana intobira mwambe ayire biye Meru nizo ndombere totura TV ne mambia ko elenkana mbware tereni to arie to buretere intobira mwamba yite it means these leaders ibakumenya otherwise nanga ba torenyo ibo bare protective ire kuya these leaders no mwankamba ndictive aba inanjara ya tongoria bo the other side no ndo atongoria baburite okira thirikari kabwitha bure kwenda nondo muntu rai mwalif inyethira no Meru ndemo Meru mwamba imwamba na aburite kwathibiwa na intobira yite byachokera mwene arotha no tribe ire kukaneriku so wanendwa nduka kwaile number 2 rira tuwita na Rwanda antu betu bakathiata ngombe baeta bairoa yabo mandela kwa oni mbigetwe nonto itare Rwanda tibo akawa etereni toeni madha ya thatu kana inyagwe bange bagora toeni tugoyele tukuretere ngombe na ichibo akwira muntu aicho ngombe chiawe na uturokana na ungare mare nao au toeni tugoinkai tuburetere ngombe waichuria tere chibo is a civil servant chibo ai na ICC are uroeke aina DCC na aina county commissioner are uroeke why nimbi otomanto ba kutweka anto ba wamba bo tukuthibitwa for example kauri atire na ta mwamba ombeka ku ya atonya county ya Meru atonya county ya Meru na ngambe aweretie na ngombe ira ikamanjukumira kwa chubo fulani na chibora kirore county commissioner umo Meru so au aichore bijinge no ona ka these leaders eva kabirite ngombe iti chambandict nondo ga kwalia edwandi kinyoko na mbicha ntekwira nondo ibaurawa na umbandikti kinyo ibaurawa nyoko na mbiche bandikti aurai kamtumtutu urai tukwite kamtukaro tebyo kare kamtukaro kaile kamtukatheri inya ote wakatire odongana nyuma kana mbecha na nyuma ke akuya ngombe otebyo kare kakari umurethi oarethe ya barato andikaro bande ko Rwanda nara ne antu betu babaretheria antu barate bwene otonga nondo amwailia is not proportionally ona muntu aitaniria no tonga bura kariti bongombe urono ona muntu eka ingwe mwana ngombe imwe tonga biashara ningi chiawe the same case na bandektiora mwailo otebi ari bundoge iweti na mwire otebinge bandektiora kona ni akatomi etoturetere uyena bio na bondo government ebweta ko ukilia with a lot of seriousness na kinya batu leaders betu it is high time tongente kinya dai ko hama antu betu to baham nondo you can't tell me otomba kona bundoki otomba kona risasi bado ira antu betu bakari achunga mbe CNPR aire guyare CNPR chu so ziwina rigare bweta kwa kishenye kondisam those people if not disarming those people
we can also harm our people. And that way that tomba we career, to career amba baba go abare harmed, na tu nyoto gada to harmed. No ndo bato ingaro anda nara, bako to inga mwanka mintene. No ndo bare ya guya kinya itio wa, for example ya bori. Bori kaba kudhaura ng'ombe muchi, ng'ombe ingeli muchi, ng'ombe ete kadhauro inye tiri dhitwe. So it is a carelessness ya thirikari, na thirikari neburete okap. Wamba bune atwa security. Ngora tuke break na tuchokera mantling kwenda at least utuweka werone because one with the safari ne uturekera security kere hukumiro siasa. Number 2 whether security na hukumiro tu siasa abunge bamero abunge kenda na women rep we 10 antu bana ba mami kirasi bate kumenya imbibi yango batomerwe ni amiru wita bunge katuke break tuchoke nyuma dakika inkai. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na za mirongo ere monka magana mugwanja za 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushirire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya lea premium, si complicated. Kupika lea premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. kuma gatigatiga ntura cietu na ramajani jari magwa o kibura kiri na rogono rwakio aja yetu sako itwetikitie gukinyaniria kiroto giaku na gukwa kanya gake gakagukiria urimi bwaku turi na loan champwe interest rate ite gukwinyiria na njira imbuthu cia kurea no ujukie loan ro igitarira aja ukarea na miaka eno utikugitwa mbeca cia mweri no urombe bisi kana emergency na majani jaku no ukarea na mwaka bonus advance ugetaira bonus payout kana kinyawi gwatire chap itina garanta ya kugutethia guketha majani jaku yetu sako ni gukiria arimi gukiria iroto nonturia majani jaku jakuraga ruju rwaku no urukuraga ni untubwa nteto nkuruki turiongire rwangine rotururero yaku inagwe kana uturingire thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki,
na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya unitenywa kweka mochama yuto matukangite ngacherewa. Mama, kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribire rugete chai na leo. Mama eria ongora ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwaro kwa. Eria ne lisha turugiro dai. Lisha? Orai. Ndao. Kunda kalia ka. Naoni. Kinya gono kwenda. Niyo ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end of year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Muremi wa mboco ukenda kuthangikwa ni eria kairi. Kampuni ya Green Life Crop Protection Africa Limited bari na ndawa ya kurimira igwitwa Bentagram Top. Bentagram Top yugairwa mboco iri na mabura ja iri kwita jathatu gwa kithimi kia milita 50 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Bentagram Top yonekanaga kiri nduka cionthe cia kwendia ndawa cia urimi akuwe nagwe. KCSE graduate. Want to become a medic? Train at Jordan College of Technology. Enroll in our School of Medical and Health Sciences for courses like mortuary science, orthopedic and trauma medicine, perioperative theater, caregiver, dental surgery, biomedical engineering, nutrition, health records, healthcare support, community health, science lab, and more. We boast modern, well-equipped skills labs, co-curricular activities, and have partnered with key hospitals for clinical rotations and attachments. Apply today for our January intake and train with the best. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Bono tubeta na bere kurumira mubango URO siasa. Monthly
kwe kiuri ngukuriti umbere ngakuria atongere bomero re barabara kire national government kabate kumiyo batumire kubwite kire amero because te muntu wandiki president endo wa maybe ndawa rwa rento support president no twagoro mpingira mantu fulani nkabutwa ni atongere bomero bate kumimbi bochura amero. I think matembe antu barabonde bomete maeneo yara ya ina thina na batumi na Nairobi ni amero bakilisa abwiri at least kuona na sabena muthuro menya tukwebe taba Murkomen aba indi tukui 72 hours agetho go the operation iba abwiri kwitho bolelete tha na tariki ora bakana garaga wete mutika theraria yo lelete mathaa yako 72 yakinya ende bo muntu obwa mathaa 72 ya kuthira thaiga yete kwa na mathaa manele utachoka bo muria ciuria biu antu bara bukareti ko baetekania babwe kunna bwakwa inkuona miathirikari itaro ndai karo pressure miathirikari wetu kuwa no ekwende nyanto bara basamburu so babu kare awikira pressure na bonania buka kore kuthikiru kwithinere no ka babu bwithoro inde boiyo tu kwa tu kana ikuiria bara bangi mia ndira bara bakaiya operation ire awita ko ba support thirikari wana kwana bakiwe yo apo no ntoni agenda ya president na deputy president bakuina ingebe na future ibongo gwera matini ndetuike ya kureta thina ara muthiene muno kuri antu bamwikania lakini akia kuroma mushimamo mengere uyare 2019 abunge bas trukana kinyabara be nara londwa iba tore ku antu boba kumiso na abunge bo nyore ngoko na abunge kenda na imerep na ambirenge na senator lakini uyo waloma kire abunge bo operation yo ya gari yake sukumi muntu omwake ndekwenda kuwa mari etombe yako garako mtunkuru ya credit akwethora mubunge wa muno mboss kuma operation ekathithwa ekalalamiki abunge baturukana barabe nara abunge baisiolo bonde senator baisiolo Pat Mandulu nonto nariti muno akiwa watono operation ekariu na mutembe kuma ntuko operation ya bwetherwe itwamererere mwaka 2022 miaka ethatu ya tiere na nto baraba ingombe bachokwa bituma mbwa abunge baba buri usukuma thirikari na muno nonto baingi support bakendeke na Ruto baeta ba mwaginya throto tira ngombe cie thamburu ke no kira thamburu yura ke uwe basiri anto babeto ngombe cio ri anto babeto into bya bakwenda lakini bare akuthithia mutembei anto bara ba maeneo yau tu ya mto ya John Paul no are mbati akauriro bungi lakini anto babe mubunge wa Tigania East Tigania West Gembe Central Gembe North na Buri anto bono be ko kuchuno kibogo kiu ni aringi kura bito mubunge agutho ampe change kanya gagutho ndi mubunge irwa rindi itoria na kanjirinya ku kethero kukorwa thirikari gukombo ntethi bunthithia ugo tuga kuinyisha gukurema ukagutho iba kwathikira thirikari iji na bakeyo metetheria kuwa tu tam ugetho abubi tu batethia basi umanginya kiyo kusudebo waziri bomba getake waziri abwira mathaa 72 na gutho debiretho nawe no kaendelete kukira we I think kibogo kikawira antu nkona bo na kinya gogwera mutembe ndi support o thirikari onto nkwenda ritangwe lakini kwe ya kinya batu erio miwera wa simbi okera antu kusute mtote kuminya kinde kyako ya to indi comment deputy president operation yo yanjirerie ayo wasiri wa usalama mwankaru areta abwetho aguma deputy president iteko bwetho so twenda manto ya bwetheke batu ndo waringe tukwenda tuyiro ngombe cia thamburu kacia turukana kacia borona ingombe cietu araire cieteritwe nonto cio okay mwenda ithile okay akolelia kiri bichire chonega na kire drone nona bandits baukana bakithiulunka bakimatuka na araba baithite ngombe konene imbibi na inya ko wata antu ba because ngombe turobo antingiri oitietire utiare kuondeka so hand bana ndo ndio teke ntoki omwa kinyate
Nondo we are within the boundaries of a nation. Na then a rule of law, then a protection. Actually, in Tobian to be Kayua, the Ricare, Munto Naburete with at some point no atitanga the Ricare. Non to the Ricare nena mandate, yo carianto na intopio. Na Antopara just border in drone. Na kwethira drone irio ta kuna drone itina security itina askari Rwanda ro na lakini ng'ombe ni kuya na yaeta bru na ikara kutiaturo. Of course ote NPR ina drone, ote murethi ina drone, no thirikari ina drone na tukwera be employer and drone ke manto yau itonere what drone can do ne atoneria toni hampa na bwana ndi menya ng'ombe itikamata wa kutuka chiki rangari ne chora immediately. Ng'ombe andabarabe wiragia ng'ombe for so many hours. Inye baita no ndo bakwira ng'ombe okwe muno mwanga meru batonya meru muno. Iba kwira ng'ombe ira na bayata na chokora ya muno bawireti na madhama ingi muno. But still ng'ombe ira itekomba kuwatikana. So ikagwetha kan drone yo utumika boboya. Drone itumika bwana ndwa ni ng'ombe itikila mwanka. Ng'ombe itiura no nto no gai mure goi kamenya na ng'ombe ire na ng'ombe ikathiatwa na ng'ombe chiachoka. Number 2 kinyanto baraba muregi na drone no baringo nyana mpomba kathira no ntore anto bane a leave anto baba eteta kurana kwa tuika anto baraba kona na kathomba bathiate kinyoro bonere na thugiri no ndo abonere arega na babo baitaku kabaitita kureithia abonere aburito bambomo ara abonere kadhana askari baba monitor na that drone. So ibonto ngoera banendo ni kwena negligence athirikare ukaria na goera wa mwana na ndabro momero wa mwana wa mami atukairo ka uate oga gwethira batwe totekolalamika tore toelindas pamero tokara kulalamika thirikare tete concern no ndo thirikare nekwanda kura cha the other region. And it is that our leaders kinyabo by aggressive. Tuambere kwarakia. Tuambere kuhea our issues on televisions na korea na nanteto nyingi. No to some communities. Okay, agwa ile on to for example tu ya irira nyare choni ucha na Rwanda ru. Atongorie bo na atongorie bator haba kare community so much. Yaro mantela kwa mando ya nini ya kuditheka. Atongori baturire na baraje bakuma Turkana wapi batheta bandulo bau na bange batheta no ndo baru anto bakwinyelwa. Regardless whether this operation was done by the government, batacho akomenya yes owe Uhuru Kenyatta we are supporting as an individual, but the system no kandamisha anto bau anto betu. So the same case kinya baturu aitu buito tura na tukangenta na tuwa system we thirikari William Ruto no kandamisha antu betu no ntutu ba security. Indare le moro na indare NDP ndamwa NDP otukaria na tutuetata twaukaria ndamore boya NDP no ntutu promise Rwanda ru atukaria na batu na atukaria twaukaria kendo ntegiwe tu tam nonto indaro amene TV na ndau atiri na ndau irindusa bo minimum mantara ndau re yo tubwete kuthiro bwana ndwandi katuthithiru yo to support thirikari tuthithiritwe yo lakini mando support thirikari kenda tuthithirua na already 3 years ikuthira then kinya batu inya tutumira giongo boya tubure tambere kwamba tukathithirua tuthithirua then to support thirikari no ndo already tukuthiria miaka 3 tuimi support so ito amba tuthithiru ntetu chonde ira tukua antu betu bewe security ng'ombe chetu ichoke batu inya tuithia tuomba kwa enjoy our land as Meru community kagwendere tukagwethera ikenya utonyerwa ka William Ruto athirakiri igatha kura Kenya bakura thina baita sawane a Tanzania baita sawane antu ba Uganda kana the neighboring countries ka William Ruto akire nda khaniro mana khawirwe so much why is he comfortable antu betu baita sawane other communities Matile mtu no wachurie kiure kimwe
thirikari nä kweana borisi ba Kenya bakauma baeta iti baeta ucokanĩria security nao na batira ndira isasawa urendo mbera thirikari kete kuona ntu bobo kuendelea kana maybe kateos ba wamba bobo andethia they are well known mutembenda kwira atiri kwe tribe Kenya ye sikari yaka ibwene ng'ombe so rira bukethwa wena atongoria benu bakaniro yaya kubwithika bare kuringa tuma thirikari nwere kuolelia kusi ne kwenda kwithora kiwira sinya bona boamba ba ng'ombe ibyo tumankwira bila byombo tutethia mutembini antu beto kuringa tuma bora mwenda kuwa tuetera thirikari tugwithiru tumisapoti kidogo imbita ndana no witho wiki thirikari no imbe support lakini uko antu bakuiba inyi ti lazima turwa thirikari kende tethia wiwo ku karoma uko antu bakuiba ndada ya brando ne takathuru orite kiuria kira edit statement Murkomen bora chokere kathuri na bwiri omwera buchoke tibo utiamiro basirikiana na Samburu wita kuiya ng'ombe na ndira thirikari kwenda wikaba ibuyura cia mambe anyabethera bare batatwira ibao batetwira ibao no tobene challenge so that means bakomenya ibao bakuiya kithe bakomenya Murkomen were senate ndende nyakoria TV undasi mbinkolelio na I think ndona senator ka kirari thika no ntu abwiri omwera apana Udhuru imumeru, udhuru turukana, udhuru Thamburu. Bibi murithi omeru akwenda ng'ombe ciao. So baki akorea kuringa tuma. Kinya bethirikari ne kwansiro baringa tuma bakathikirika. Noko nyamutembei. Okay, muntu ayetanja no mukirire. Lakini endene iro bomba gwitinto bire tukwenda bikoneka. Bakaringa tuma. Ru operation ira ya thitha shwa. Maore atomire githirikari genda operation ni thithwa. Ari thirikari no yo Uhuru Kenyatta. Na ara insist atheta muno mwaka operation irethage irathithwa kusikwanza wena good ile thirikari iro raisi kwitho wiki thirikari na kwa antu bagwiba kunyelwa iwe thirikari tenda kulusi no nto ya kulusi utaura so abunge babeto babwiri kwitho bakiringe tuma thasta na oro bakareka ngocio tu cia kwita bakiwa tu tam bagwende rura ito tuwa tu tam batu ng'ombe beta mujamanyo ko ng'ombe thirikari kona ma antu babomba kore ithina ya bathikiria kusumoro comment ka enjoy amiro kwirenge ndone tabangenta ndaba support muno bagwa moro comment ka kauma kinyoru ari baburi kwitho bakiwa moro comment no barongocia obakacia akwiyethia ng'ombe cio bagetho bakithire thirikari bakeruto batu moro comment ya waziti tutirianira owe I think irombo bathikiria kitumite githirikari okay imembe na kwa advice abunge batibwiri ukira kusithine ng'ombe emutembei anto babatisha maana ng'ombe cia nyama I think nanga bakeleswa nyokera muntu uritha cia ng'ombe yeria wa mwera ng'ombe ria cie fainda atitikia ya thai kwetu region yo yonde bia kore biromire na o murungu ng'ombe tende karangi mutembei rira bia kore bioma mbere bitekere into biethera bia kore bia ng'ombe kusore ndi bithukire ng'ombe na cikarea ikanura anto bakumatiania isti mukela wondi yisi sinjire si elekene na isiolo utevingi byombo batethia isipokuwa ng'ombe kinyo etaki family isiomba kuthoma nau tibabe munda ibabe ng'ambe ibo mwenda ibo kukari kusirenjo ni yayoma na ng'ombe no thami kuma Muthara ukaendia Mekinduri lakini utithamia mung'au utithamia munda Mekinduri Muthara uendia Mekinduri ibo tumaona maeneo ya mumurungu mbete ya kurithia ng'ombe na yange ya kurima so antu banjerera ibainyeli na abunge babe saindiu baburi gwitho bakibathwana eri fair enough Ken pada ke mwake parting shot mheshimiwa tukire kile mpango yo do you think uchenjo kwa security meru iko areta issues cha wamba kuongeleka tukire kile na jiren inkwe na jiren kwe bru kambwe banandwa nikintu betikere tubere antu bara batiche mantu ya ng'ombe ira chana rawe tuno ntontomba gutha ru ikongoni kutheterwa leo ya ng'ombe wita ng'ombe ngiri imwe ng'ombe irona average ni 80,000 ng'ombe nene 80,000 na inginya china 100,000 80,000 times ngiri imwe ni 8 million so leo ya ng'ombe wita ng'ombe ngiri imwe umenye 8 million witira ara Samburu na Turukana
8 million. So wanendwa ndikinya oni ndare na issue na manto ya ochenja kwa police commander wanolo achinja nononge Muturukana o tribe ya Turukana muntora o tribe ya Turukana ntena issue na nto mo suspect no ntena evidence batikanda wira ateme akwa afia nchange kerishi ya Meru na Turukana I cannot wira tarika nendi toke roi ara mo Meru are kinya oreo as a police officer kinya ndingi na arantu boeta wa the Meru ara askari na utetha kesa indi sote korea Meru na utetha kesa indi no to pokare ke Meru pokeleano so ibondo ndawa Muturukana police commander atemenya kubua ke gomende dishe Turukana na Meru nonto amba bono ho amba pokendela na muntu Turukana amoringrade nonto ni bala nkona atongoria bara ya kabo wa system we oro kenda anto babete kiro eta na ngombe bondo ngore batura kuthetra mbadikti na kuthetra ngombe so bako wau county na yo ende baga uthenye bakwaraniria no ibakumenyana no na batu togonjwa na tukura tukariu so on embethe ndina issue no nto bobo anendwa monthly seconds 10 seconds batting shot yeku oni burampenda kuwa mutemiwa bungo shogera maingi kwandi baisa bunge tuibaminye no wone akauti ngombe shiyo 29 ya akauti bwo burakarika yominyi maisha ya family mbingi muno ya thoka so ibabwiri ko yo nto bobwene tomi na muno nkebera ayo itabathirika ni murukomen mathaa 72 ya thirege geromere ntukwa berere bamwere ntukwiro twirire mathaa 72 inge munene theku ne wita wona ntuku ya kilogirie 72 kuthiatela ibombe no ba advice bathithie bo na baria ntuku yara negetho na thina muno asante winko minyanto baeta no nto ba mando security okay Well, Mantilino tupo na kanya kwa mubango na yore siasa mushimidile asante sana na thank you very much kiri barabonde bedra ba kiri mubango yore siasa na viewers beto ba Waweru TV. It has been done and dusted. Thank you very much.